Nizere ko umeze neza cyane nkwifurize ibihe byiza nkwereze ikaze hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro agiye kubera urubanze rwa uzaba akiriho Cyprien wamenyekanye nka Djihad. Muri iki gitondo rero nibwo ahageze ndetse nabo bagomba kuba baburanwa mu kirego cyabo, ubwo n'uwo bita François Xavier, kubera ko uwitwa Pazuman ndetse n'uwo bita Kejo nibo uyu munsi ku isaha y'isa munani bagomba kuba basomerwa, ni nako kandi uwitwa Djihad na François Xavier mu kanya saa sita urubanza rwabo ruraba rutangiye. N'ubundi rero ni Djihad waje nk'uko ubushize aho bitandukaniye nuko yari yaje mu masaha y'igicuku kare cyane, ariko aza gutaha yifurebye muri jumper, nta muntu n'umwe ubasha kubona isura ye. Uwo mwambaro rero yari yambaye n'ubundi niwo yaserukanye hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Icyari kirimo noneho gitandukanye n'icy'ubushize nuko Djihad uyu munsi kumufotora bwo byari byemewe nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho yacu ya hano ku Nkumburwa Plus TV. Djihad aregwa ibyaha bigera kuri bitandatu. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Bimurangira Thierry yari yavuze ko witwa Djihad aregwa ibyaha bigera ku 9, ariko bitandatu muri byo bikaba ari byo byatangiye kumukorwaho iperereza. Uyu munsi rero Djihad nibwo ari buze kubagaragara imbere y'ubutabera ndetse n'urukiko kugira ngo muri ibyo byaha ashinjwa atangire kuba yiregura mu buryo busesuye. Mu byaha rero Djihad aregwamo harimo icyaha cyabaye nk'imbarutso cyane, icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni hifashishijwe urusobe rwa mudasobwa ndetse n'imbuga nkoranyambaga nk'uko zitandukanye. Bivugwa ko atari n'icyaha yari arezwe bwa mbere, kubera ko mu mwaka wa 2024 n'ubundi uyu musore wari umenyerewe by'umwihariko ku biganiro bitandukanye byo ku ma YouTube channel, nyuma akaza gushiftinga akajya no kuri radio Isibo. Djihad mu mwaka wa 2024 ndetse n'umuvanzi w'imiziki DJ Brian nabwo bigeze kuregwa iki cyaha muri RIB, ariko nyuma nibaza kugezwa mu rukiko. Hanyuma rero ubutabera buvuga ko iyo hari icyaha nk'icyo ngicyo warezwe nyuma ukaza kubabarirwa bikaza kwitwa isubiracyaha, dosiye n'ubundi irongera ikuburwa. Niyo mpamvu rero mvuze ko uwo bita Djihad atari ubwa mbere akurikiranweho ibi byaha, ndetse ngo ni ibyaha yanakoze no mu bihe bigiye bitandukanye. Hari amakuru avuga ko uwitwa Djihad mu byaha bikomeye yaba akurikiranwemo hariho n'icyaha cyo gusebya no kwinjirira umuryango, icyaha bita ubwinjiracyaha mu buryo bw'umuryango busesuye. Biravugwa ko uwitwa Ishimwe Vestine usanzwe urebererwa manager wabo Irene Murindahabi, bivugwa ko uwo bita Djihad bamaze kumugeza mu nkiko ku cyaha cyo kuba ngo yarakoze ibiganiro marabitsi, ibiganiro bisebya uyu mwana w'umukobwa uhereye mu gukundana kwe ndetse ukagera mu gihe cy'ubukwe ndetse no mu gihe yari ari mu gitaramo muri Canada. Bivugwa ko ngo Djihad hari ibyaha yagiye akorera ku mbuga nkoranyambaga, byose abikorera uyu mwana w'umukobwa Ishimwe Vestine. Ariko icyabaye imbarutso ni amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko amashusho y'uwo bita uwo Rizagwira Florien cyangwa Yamano nk'uko byagiye bimenyekana hirya no hino. Uwo Rizagwira rero Florien cyangwa Yamano ntabwo ari hano mu Rwanda, ahubwo ubu ngubu ari kubarizwa ku mugabane w'i Burayi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ububirigi, aho yagiye mu bikorwa bitandukanye birimo gukora ibitaramo ndetse no kuri freshinga we n'umukunzi we, kubera ko bamaze kuba bajyana. Hanyuma rero mu kanya ku isaha y'isa sita nibwo urukiko ruri buze kuba rufunguye, ndetse tukaza no kumenya mu by'ukuri ibyaha Djihad aregwa ni ibihe, kubera ko ubushize ubwo ku wa 4 w'icyashize ubwo Kejon ndetse na Pazuman bagezwaga imbere y'urukiko barimo barabazwa kuri ibi byaha, abantu baravugaga bati uko biri kose agomba kuburana Djihad kubera ko dosiye yabo irahuye, ariko ntabwo ariko byaje kugenda, kubera ko Djihad uwo bareganwaga witwa François Xavier we yavuze ko adafite umwavoka, kandi ubwo ngubwo buba ari uburenganzira itegeko riha umunyacyaha ukekwaho icyaha ariko ubu utaracyemezwa. Niyo mpamvu rero
bavuze bati urubanza rugomba gusubikwa rukimurirwa uyu munsi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 n'ubundi hano ku ngoro y'ubutabera ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Turahari rero nk'inkumburwa place, ndahari nanjye nka Dani MC ndaza kubakurikiranira uko bimeze. Wibuke gukora subscribe. Bana ila mkukuria mama Ni Ermerek. Kinacyo Sezar uyifite. Sezar uyifite.
ni Ernarek. iki nacyo